Gilit thingnai chana lo thlir thin tu te chi bai ule autoimmune disease emo autoimmune na chungchang hi a kan soi jing ve via pa hetiang autoimmune disease kan ti ang nei hi mizo te jinga te le mizoram a po hian nam nual maya mun tum chu hemi chungchang hi han soi fia ila hemi kan taksa hianin veng him to call immune system hi oma hei hianin natna tikle thil dang foreign bodies atiang chite atiang kan taksa a alo lu in he kan immune system hian alo bele thui ani hei hi thil pa ngai ni a kan khua sit te hi natna le kan immune system in do wanga lo om mani thui na chuan taksa pa na tanga ngai lo chuak te po hi natna tikle kan immune system in do wanga lo om ani kan tonsil lo vung le hemi tonsil a hnai om te hi natna tikle kan immune system in do wanga lo om ani thin tiang hianin kan immune system kan taksa be to call hianin tiang khanin alo do le thin ani amai ro chu hemi otuna kan soi tu autoimmune disease kan tia hi chuan he kan immune system hi akal suala kan taksa ngei kha abe tawak thin ani anga mani indo emo inbe emo ani berang chu entinan kul alo oma kul hi kan mihing taksa ni se in kul veng him tu sipayan oma kha immune system ni se apa nga ya chuan sipai te chuan in kul kha mel malaka an veng him thin ani chu tiang bokin immune system chuan in natna rilaka te taksa aveng him thin amero chu sipai te khanin mel malo ka helowin kul kha be ta se khatiang che khan ni kan taksa veng him tu ber khanin kan taksa sel tha kha abe ta thina hei wang hianin autoimmune disease hi enkol harsa in adam har le a then khat phei chu adam theilo ani so soi top mai ila in alo om chan hi nge rang aum ve theya ngarin thuta po ni chumi khami wang chuan autoimmune natna hi alo om ya soi fak tur hi aum lo ni aum chan ni riat pen khat chu hi mi thil huat allergies kan ti na sat wang te emi boruak ka bol hlo om yang chemical kan hi blue le te kan thil eite ani tin ele in thalo yang abi takin junk food kan ti te processed food kan ti ena sat wang te om thenga ani e ba ka enge rilru le taksa ha thoi pik wang te pon om the hret ani in pen khathi chu in thla chon chia in thla chon ni te pon an ringa in mi pa in me chia hian an tambok in vaccine wang te le dam doi side effect wang te om thei ni te pon ritani soi to ang khan chumi khami wang chuna ome mi khanin na soi top thei lo ani in alan chu dan thil soi leila rilu sor bing thei lo na te oma ko sik ser ang te om theya emi kut ke hit le chamol akten alo oma emi vun thak le vual le bol le vun na rang te ang te lang chuaka taksa te lo vunga na ten ru chuk to te potiang khana lo vungin lo na theya taksa chau ngoi na te lo oma in thal be te po lo vunga pum nuam lo te pum na te emi chopai tol chak lo te atiang thang te kha om theya in emi anat na zir khanin alan chodan te po kha en anglo theni emi autoimmune disease kan ti hi ana huap te chu atam khop maya ala jo te chu systemic lupus erythematosus SLE kan tiang hi hi mi zo jing apo kon om nual chuan bun nat na pakhat psoriasis kan ti te in zun thuma hian type 1 kan ti diabetes kan ti te yani thyroid na then khat emi Hashimoto's thyroiditis kan ti te Graves disease kan ti te ete po hi autoimmune natna ni
ru se benvon kan ti mai rheumatoid arthritis te chuan ril puilong chi khat inflammatory bowel disease te ulcerative colitis kan ti te poi ni a in vun nat na boka vun var kan tiang chi vitiligo te le eczema kan ti te po hi a huam thei ani hemi autoimmune disease hi adam tak tak thei lo kan ti to kha ma sela atizia turin eitur thale thalo te yang kha ve theya eitura isum le khatianga khanin atidam chuang lawa ma sela eitur theng katinati zual theya theng katinati zi theya hemi chungchang hi video ka siam to a adu tan a enlet theyanga in a treatment hi soitong khan treatment po ya boy thak enkol pe boy thak yeu maya chotha eite poimo a emi rilwa ha damte taksa ha damte po poimo a in soi te po poimo ani tin anat na lan chho dan ang emi symptomatic treatment an ti anat dan ang lan enkol te kha ani thina ei baka atiziom turin steroids te po man thin ani khang kha autoimmune disease chungcha kan soi thei kem chu di te se